Ko whakatūria e Ngāti Whātua o Rākei he māra kai I runga I te wawata, mā taua māra ka whāngai I ngā whānau me ngā uri o te iwi. I mahitahi rātou ko Rob Small he kai whakawhanake whenua I te wā o te noho rāhui whakamoho ao tuatahi I te tau 2020. Ko te tūmanako, ko tēnei māra te oranga o te iwi, I a tātou ka pakangātu nei ki te omi kōna. Anei rā te pūrongo a Pohaturoa Wainga. Kātahi ēnei hua whenua ka puta I te ipu karea, noroto iho I te ukaipo o Ngāti Whātua o Rākei. Hara I te mea, he mea ua ēnei mahi, hoi anō he mea tino Māori, koe nā te take he tino pai tēnei kaupapa. Ko te rerekētanga o ēnei hua whenua, he mea poipoi nā ngā tuku ihotanga e hāngai pūnei ki te maramataka Māori. He mea whakahaere I roto I te ao Māori, he whai I te maramataka, he whāngai ngā kaumātua I te tuatahi. Everything that we do here is based around the maramataka. How like the moon affects the energy levels, what you can do, what to plant, if it's a good day to plant, if it's a good day to seed. He hauhake, he poipoi ēnei hua whenua te mahi. It's always been the ambition of Ngāti Whātua o Rākei to keep their mātauranga Māori alive. We don't sell any of our kai, it's all for the love, and I guess that's what we get back, so that's the best feeling, you know, getting the aroha and the gratitude from the whānau and wider community. Koe nei ngā whānau ka whai hua, a tinana, a wairua, a whatumanawa anō hoki. Kāre kore mene ana ngā tūpuna I tēnei āhuatanga. I a rātou I konei, he pātiti noiho tēnei, hoi anō, ko tahi rautau, rua rautau kāhipa, he māra kai tēnei whāngai ana I ōna uri. We're quite spoiled actually. I think we deserve it too, being kaumātua. He māra e whakatīnana nei I te manaakitanga, I te kotahitanga, hei paenga mō ngā uri, otira mō ngā hapori, e karapoti nei I tēnei takiwā. Pohaturoa Wainga, Te Karere.